mwiriwe abandi mwaramutse bitewe naho mugiye muherereye amahoro y'Imana bane namwe mwese abatameze neza buca bucana yandi kandi Imana nigira umutozo w'ibihe Imana niyo ifite byose mu biganza nawe igitondo cyakurasira ukamera neza njuri kuri micro ni bisanzwe nuwase Sara Nyamujereti tuni kuri MTV yacu 5/5 turi kumwe n'umutumirwa wacu wakwibwira badukurikiye. Mwakoze cyane ku mazina nitwa Umutoniwase Clementine. Ndi umukobwa, ndi umunyamurengekazi, iwacu ni mu Minembwe. Ndi mu gihugu cya Kenya. Ndibaza ko ari uko. Nuko kose uramaze. Urakoze cyane Mutoni, karibu hano iwacu kuri MTV yacu. Mwakoze cyane. Nibwo bwa mbere ndakeka. Ni bya mbere. Mutoni ni umukobwa ni muntu ki? Mutoni? Yego. Ni umukobwa nk'uko yabikubwiye. Ndi umunyamakuru. Ndi umunyamakuru nkora ibintu bya poeme. Nibyo ngibyo nta bindi. Hari ibintu numvishije ugivuga niba mu Kinyarwanda bazabyita ngo ni imigani ni ibisigo niki? Ni ibisigo. Wadukubitira ayiwe nka nk'itari nkingahe tukumva. Ntabwo naraje mbyiteguye ariko ndinde ko muri Kongo banyita umunyamahanga ndarandira narenga mu mahanga turi umunyamahanga. Ndindira ntake gakondo yanjye mvuga ibyiza byaho mvukaho nta handi ni igihugu cyaka kitagira amatara iwabo w'amata n'ibitara mu bitaki by'Imana. Ndinde ndibuka duhinduye inka zabiri nyene zishabira abana babirura umubi yari ataratera ngo basaza basigarire kuri kaho ya bururu n'ibindi. Wow. Ibyo bintu ndabikunda nuko ntabizi ariko nje ndabikunda. Mutoni ndagira ngo tuganire ku mucoco wa Kinyamurenge ariko kandi ubwibangamiye niko nabyita abakobwa cyangwa se igitsina gore muri rusange. Mutoni wowe umuco Nyamurenge ubona hari ibigenda bibangamiye muri iki gihe ca none ni nkikiye wewe wumva kigenda kikubangamiye? Umuco ni ikintu gikomeye tugomba kuzigama kubera ko umuco niyo identité yacu kandi abafaransa nibo bazavuga ngo ton identité ton pouvoir. Bishaka kuvuga identité yawe nibwo bureme niyo pouvoir yawe nizo mbaraga zawe. Ico turi umuco ni utugira ico turi ni utuma tuba abo turi. So mu gihe hatari umuco urumva nta bantu baba bahari. Rero nibaza ko hari ibintu by'umuco njyewe simvuga ko ari umuco ahubwo twebwe n'ubujiji bwacu tuzana kutamenya kwacu tukabigira umuco kandi bitari umuco. So ariko umuco nta kintu ushobora kutubangamira. Hari ikintu njyewe kuri njyewe nza mbona nimba nabyita nyine ubujiji nk'uko bivuze simbizi ugasanga nk'umwana w'umukobwa arashatswe ejo bundi yagira ibyago akaba arapfakaye apfakariye ku mwana umwe bamusubije iwabo wa munsi bamwatsa umwana agiye kurerwa na nyirakuru cyangwa se na mukase kandi nyina aracahari. Muri make ugasanga twebwe nk'igitsina gore iwacu turi abantu bakandamijwe cyane twicariwe. Wowe wabivuga hiki? Ibyo byose wa mwana batwaye yabuze umubyeyi umwe ariko akeneye affection y'undi mubyeyi. Nubwo yabuze papa afite mama wiwe ashobora gufata responsabilité za papa wiwe akamurera umwana agakura. So mugihe ari privé ku babyeyi bombi uwo mwana aragira ihungabana. Bishaka kuvuga ngo nibarekere umugore umwana wiwe amuhe affection kwiye amwiteho nk'umubyeyi umwe asigaranye kubera ko umugore edayerure uzokwitegereza mu muco wacu abagore ni abantu baba hafi y'abana. Umugabo arashobora kuba gito umugore w'umunyamurenge akaba hafi n'abana akabarera bagakura. Rero mu gihe bakwatsa umwana wawe baba bakugiriye nabi kandi baba bagiriye n'ujya mwana nabi. Ese nk'iyo wowe nk'iyo ubibona kuriya hari ukuntu nyine babigenza kuriya imiryango y'ibikoze kuriya ese mu by'ukuri twobyita ngo ni umuco cyangwa ni bwa bujiji? Wenda hari impamvu zinshi zishobora gutuma umwana asigara. Swat umukobwa yapfaka ari mutoya ashaka gusubira ku ishuri aho ababyeyi baramufasha kurera umwana. Swate
agiye gusubira gushakwa ahandi ariko nanone nubwo yoshakwa ahandi arashobora gutwara ujye mwana n'ubundi akamurira agakunda akazogaruka mu muryango yamaze kuba mukuru. So harimo ubujiji niko no byumva tibamenye yuko umwana akeneye affection y'umubyeyi bakamutwara nyine gutyo. Ese hari ikindi kintu nza mbona nk'umwana wenda yapfakaye afite nk'imyaka nka 23 ni naho ngaho bakagenda ngo kuko yapfakaye rya zina barishizeho ry'upfakazi bamaze kumwambura wa mwana deja bagahita bamushingira umusaza w'imyaka nka 70. Ese wowe ubibona gute? Ubundi muri iki gihe twebwe turishingira simvuze kwishingira kubomboka cyangwa iki umuntu wenyine afite arikundira ukagira amahitamo yawe ukavuga ati uyu niwe tuzobana ubuzima bwanje uzoshobora kwihanganira ukihanganira ubukene bwiwe ukihanganira ibibazo byiwe ukihanganira ubugwayi bwiwe ukihanganira ibintu byinshi. Rero mu gihe baguhasi kuja ku muntu udashaka cyangwa bakagufata bakagushira umusaza cyangwa umuntu mukuru by'ukuri nta wubaka ku gitsura ariko ntago uba wubatse muri we ntubu natekanye mu gihe udatekanye mu mutima rero biragoye kushobora kubaka. None iyo ubona muri iki gihe cyacu ubu kige bateye imbere sinzi ngo nakera niko byahoze bagafata bakareba wa mwana cyangwa se ahantu hari ibintu cyangwa se bakareba iwabo w'umuhungu hari ibintu ubu ngubu ngo nta rukundo rukihaba barangiza akabariho bagutegeka kusha kubera ko hari ibintu. Ese wowe cyico kintu kwibona ute nk'umwana w'urubuziro kubu nyine umaze gusobanukirwa? Ubundi nje mporambwira abantu ko ababyeyi bacu ntago bafite uruhare mu gukunda kwacu bafite uruhare mu kudushigikira bagashigikira ibyo twakunze bakaduhanura twarangiza tukumva impanuro zabo. Nawe se urambwira ego ndagena nkurikiye bya bintu urabizi ko amakampani arahomba urabizi ko ukurikiye uburanga n'iki birashobora donc tayenzi ukagwara ibintu bikagenda ugomba wenyine kugira amahitamo yawe warangiza ukaza ukabipresenta ababyeyi bakagushigikira ariko ntibagomba kugira amahitamo mu gukunda kwawe cyangwa se ngo babigiremo uruhare. Iyo ni avi yanje bidakuraho ibindi bitekerezo by'abandi baraza no kubiduha muri commentaire nibyo byiza. Yego Mutoni, ese iyo ubona nk'umwana w'umusore ubu nyine ubu rukundo ruri kugenda rucika mu bantu niko njewe kubganje niko mbibona ubu ngubu ikintu cyagiye mbere ni faranga ku buryo ubu ngubu uhasigaye bashaka ifaranga tibashaka umuntu nimba ari umukobwa nimba jewe ndi umuhungu ku rugero uri umukobwa kuko ufite ifaranga ngashaka za faranga zawe hanyuma nkagutwara wowe ubibona ute muri iki gihe cano? Ubundi ifaranga ntago zubaka urugo ifaranga zipima ku rugo kubakitse. Yego. So nimba ufite ifaranga umunsi zashize ni uzomenya ko uwo mwubakanye gwara urukundo cyangwa se gwara amafaranga. Igihe cyose nukora ibintu by'urugo ukabikorana amarangamutima yawe ntago urugo ruzokomera. Yego. Tugomba gukunda twarangiza gukunda njyewe n'umuhungu cyangwa se wewe n'umuhungu mugafatikanya gushaka imibereho y'ubuzima bwanyu. Ubushize hari umwana wakoze yarakowe hanze arangije ariko akaba atarabikeneye arangije we kubera ko iwe yikundiye yari afite umwana yakunze deje ukora muri Kinyozi aramubwira ati tugende tubomboke barabomboka n'umwana kubera ko iwe deja yarakunze. Ese nkawe nk'uwo mwana uwo mwana hagati ya uyu mwana n'umubyeyi wakoze ikirico nini? Umwana kubera ko bari ko bamuhata disha sibyo byari mu mutima wiwe buri ikiri ku mutima nico gikomeye cyane kuruta twebwe ibyo tugaragariza abandi amaso y'abandi bantu. So yari afite urukundo kandi nta mpamvu agomba gukunda uwo yakunze nyine ntagomba gukunda kubera ko ababyeyi be bamukundiye. Igihe cyose uzohora uri imbata y'ubwoba igihe cyose uzoza ukunda ibyo abandi bakunze ugomba gukunda ibyawe ugakora ibyo ukunda ni naryo terambere ryiza. Yego. Ese Mutoni wemera ko cyangwa se hari intwari kazi ushobora kubuzi y'umunyamurenge? Intwari kazi yego sabedi hari ukuntu twebwe abakobwa abanyamurenge cyangwa se abagore duhora dukandamizwa udashobora no kuzamuka wenda ngo wakora ikintu ugaragara nk'intwari. Yes. Ese hari nk'abo ubona bicitegererezo mu bwoko bwacu bw'abanyamurenge?
hari ushobora kuba ari intwari mu akaja akaba yarwana, hari ushobora kuba yaba intwari akavuga ati ndubaka imurenge ndaba intwari. Ntago nshobora kuvuga abantu benshi kubera ko hano uvuga umuntu bakibaza muri iki gihe ukuntu bimeze, dore igihugu cyacu kirimo n'ibibazo, bakibaza wowe ko ari huri, nimba mvuze nk'umuntu uri muri mahoro bagahita bavuga ngo bakandokaliza ahantu. So ariko intwari kazi zirahari mu murenge, barahari benshi cyane bakora ibikorwa byo kwitanga, bagafasha impubyi, abandi bagafasha bagize ibibazo ku rugamba, abandi bagatabara imiryango imwe n'imwe. Zirahari intwari kazi. Ese nk'iyo ubona umuco wacu ugikandamiza igitsina gore, ese niki washishikariza igitsina gore, cyane ko nagiriwe amahirwe kuba naganirije umwari, niki washishikariza igitsina gore mu bwoko bwacu bw'abanyamurenge? Ubundi se nje sinumva twenyine natwe abakobwa tubigiramo uruhari mu kwikandamiza, niko novuga. So iyo ushoboye igihe cyose werekana icyo ushoboye. Mu gihe rero hakiriho kwitinya, turitinya ntawe udukandamiza. Mu gihe nshobora kuvuga ati ndasohotse muri zone ya comfort yanjye, ngiye ahandi ndideprashije, cyangwa se ntitandukanyije n'abantu badashaka ko ntera imbere, ukagenda ukumva ko ushobora gukora, bazogushigikira byanga byakunda. Niba batagushigikira uwo munsi bazogushigikira wageze kuri 6. So tugomba kwitinyura twebwe tukimaramo ubwoba, tukamenya ko hari ibyo dushoboye. Birahari byinshi tugomba kubikora n'ubundi tukabyerekana. Ntago tuzovuga turashoboye tubivuge ku kanwa tuterekana ibikorwa. Nimba dushoboye haguruka ukore. Mu gihe rero tuzoza tubivuga ku kanwa turashoboye n'umuco utuma cyangwa se societe yacu ituma tudatera imbere, ntacyo tuzoba dushoboye. Haguruka ukore, ugushigikira wese, ugukunda wese agusanga ku mukoro, yarangiza akagushigikira. Kuri wowe urumva ni nk'ihe ngamba cyangwa se ni nk'uwe mwanzuro ingamba muri make ufata kugira ngo tube twazamura igitsina gore mu bwoko bwacu bw'abanyamurenge? Kubera ko birababaje cyane, urabizi igitsina gore, umugore nta jambo w'umunyamurenge, umukobwa uravuga wakora ikintu ngo wabaye ikirara, wakora ikintu usibye ikorari, nayo ibindi byose uja kubikora ukabona baragutera imijugujugu. Niki twakora kugira ngo dufate ya mbere twebwe tumaze wenda nko gusobanukirwa cyangwa se twagiriwe amahirwe tukaba tuje kuri social media? Ni nk'iki twashishikariza abandi badukurikiye? Uvuze akantu keza, wavuze ko ugize ukora ikintu bagutera imijugujugu. Ubundi igiti kirimo imbuto nico giterwa amabuye. So nimba wowe ufite impano haguruka uyigaragaza. Ubundi nkunze kubwira abantu, hari ijambo muri Timoteyo wa mbere ibice 14 haravuga ngo ntimukanegirije, donc ntimugahinyure impano ziri muri mwebwe. So ni impano mufite, iryo ni ijambo ry'Imana ribivuga. Nimba ari ijambo ry'Imana ribivuga, wowe urinde nk'umwana w'umuntu wo kuza ngo bipfobye. Urinde. Kandi umuntu wese azabazwa impano Imana yamuhaye. Nimba yarampaye kuririmba, kubera ko ndashobora kugenda ngo ndirimbe mfasha abantu. Nimba yarampaye impano donc yo kuvuga, ukaba umunyamakuru ukagenda ugareba bafite ubuhamya, bagatanga ubuhamya cyangwa ugakoresha ibiganiro bitandukanye bigafasha abantu, kubera ko udashobora kubikora. Rero uko kwitinya kw'abakobwa, nimba bafite impano nibahaguruke bakore, niko nakubwiye, bategwa amabuye. Niba mara gutegwa amabuye, urabona nyamujari urashobora kuva mu nzu ugiye ahantu, washika hanze ugasitara, ugakomereka akantu gatoya, ako kantu ntikakubuza iyo kushiyuje. Ahubwo nyine urareba uko ugira, wigire neza ibintu nk'ibyo, ukihanagura wakomeretse, nurangiza ukomeze ubuzima bwawe cyangwa se kugira ngo ugere kuri objectif wihaye. So nimba umuntu wese ufite intego, ukaba hari icyo wumva ushoboye, hari naho ushaka kugera, kubera iki ushobora kumva ko abantu bashobora kukubera imbogamizi? Mu gihe cyose tuzokora ibyo abantu bifuza, wowe udakoze ibyo wowe ushoboye cyangwa se ibyo wowe ushaka, nta resi tuzogera, biragoye. Muri aka kanya Mutoni Imana imukinguriye imiryango, imuhaye ubushobozi kabisa. Wowe muri wowe Imana iguhaye ubushobozi, niki kintu nirihe terambere wumva wazamukana iri iwacu ruguru? Iwacu ruguru? Ubu nje nzoshinga radio yanje na televiziyo.
imana nidutiza ubuzima. Muri iki kinyejana turimo cyangwa se iyo turi kwerekera bitewe n'ibihugu ukuntu twagiye iyo turi kwerekera turi kuja hakurya, imana igize gutya ubonye visa, imana itanze n'amahoro iwacu muri Kongo, wotora hehe? So kubera ko umuntu wese afite target y'ubuzima. Njyewe papa na mama baba mu Minembwe, bishaka kuvuga ngo ntago nahunze mu Minembwe kubera ko hatari amahoro, ahubwo hari impamvu yatumye ndi hano cyangwa se n'ahandi hose nabaye. So hariho abantu mu Minembwe ubunyine bashaka kujayo ugakora ibikorwa byawe ukabikorerayo bigakunda. Rero niyo visa njyewe ndashobora kureba ka balance kavuga ati niki gikenewe, nyine biba bivana na vision wewe ufite muri wewe. Birashobora rero bije ibyo byombi bivanye na vision mfite, ni amahitamo yanje ajana na vision yanje. Tugaruke kuri kariyeri yawe y'ubunyamakuru. Ese muri iki gihe cya none umukobwa w'umunyamurenge ukitinyuka ukaba ugeze mu itangazamakuru, cyane cyane ko ibyo bintu si cyane mu bwoko bwacu bw'abanyamurenge, we witinyutse gute? Ibitangazamakuru c'était mon rêve, niko navuga, ni inzozi. Usibye ko umuntu wese akura n'izindi nzozi ukiri umwana hakaba ibintu ukunda, naje kubikunda nyuma mbona ko nshobora kubikora bigakunda. Ubikora nk'umwuga, ubikora nk'akazi, hari akantu se ni umuntu ukorera bimeze bite? Jewe nakoreye abantu kenshi, n'ubu ndashobora kubakorera. Buriya iyo ushaka kugera kure ugomba, hari umuntu agomba kugufata ukuboko kugira ngo ugere iyo ugera. So natangiye nkorera abandi, ubu gusa ndikorera. Byibura suri kubona hari nk'udutunda tuboneye? Ntago mviza amafaranga muri iki gihe, ahubwo ibikorwa byanje nkora bizompemba. Ninkora cyane ayo mafaranga nzoyabona. Target ntabwo ni cyangombwa, ntabwo ari amafaranga, ahubwo no kugira ngo ibyo dutanga bigere ku bantu benshi kandi bibashe kubafasha. So mu gihe ibyo nkora bifasha abantu, ubwo nibwo buryo bwiza njewe nshima kuruta amafaranga. Mutoni, kirazira z'umukobwa w'umunyamurengekazi ni nk'izihe? Kirazira umukobwa w'umunyamurengekazi tugomba gukunda umuco, byensire nkuko natanga imbabwe nakubwiye ngo ton identité ton pouvoir. Identité yawe nibwo bushobozi bwawe, tugomba kuzisigasira n'ubundi nyine ukikomporta bivanye nuko iwacu nyine bitwara, akaba ariko natwe twitwara. Tugana ku musozo w'ikiganiro, nabahe banyamakuru cyangwa se ninde w'icitegererezo w'igitsina gore mu itangazamakuru, yaba mu bwoko bwacu bw'abanyamurenge cyangwa se hanze y'ubwoko bwacu bw'abanyamurenge, uba wumva wareberaho umwuga wawe ukora w'itangazamakuru? Ubundi njyewe biragoye ko ngira umuroro modo nk'uko abandi babyita. Njyewe umuntu wese ukora ikintu cyiza kimwigiraho. So hariho abanyamakuru benshi bakora ibintu byiza, abo bagomba kubicitegerezo byinshi ukabigiraho ibintu. Yani benshi. Urakoze cyane. Ngaho gira inama wabwira abana bataritinyuka ngo we batinyuka bakore, cyangwa se n'ababyeyi bagifasha abana babo kugira ngo bari kuri abana bagende bakore impano zabo zishire hanze? So icyo no babwira ni kimwe gusa, kubera ko twavuze byinshi kandi buri wese yiyumviye, nimba hari icyo ushoboye haguruka ugikora. Nutinya kugikora urahora uri imbata y'ubwoba. So haguruka werekane icyo ushoboye, kubera ko n'ubundi none se nima nshoboye ikintu nkaguma nicaye, icya kintu kimariye iki? Ntacyo kimariye, ariko kiragira abo kimarira kubera ko nagikoze. Nibahaguruke dukore, twumve ko abakobwa dushoboye natwe, twumve ko hari aho twogera, twumve ko ari contribution dushobora gutanga muri societe yacu. Ndore ibintu bya media cyane muri hari kuri twize bakazavuga ni 4e pouvoir, ibintu by'itangazamakuru cyane. So nimba ubishoboye nibahaguruke dukore, dutere umukingi wacu, twubake iwacu mu buryo bwari bwo bwose. Biteye ishema kumva ko hari umwana w'umunyamurenge wakoze ikintu n'abandi bakabimwigira. Aba ari ibintu bishimishije cyane. So
bahaguruke dukore. turangiza sorry dusoza hari Mutoni uri umukobwa mwiza wambwiye kuri singo uba wumva inzozi umutware wawe uba wumva yazaba ameze gute? Yalla. Okay. Buriya biragoye ko umukobwa urazi mfite karaktere nka zitanu nshobora kugendera. Yego. Izo karaktere zitanu n'abahungu batanu batandukanye. Yego. Kubera ko nta gushobora kubona umuhungu wuzuje ibyo we ushaka. Gusa ahubwo Mutoni nabanze yikunde hanyuma azobone gutanga urukundo nuzaje kuri umuheza azosange Mutoni afite uko ameze so ariko umuhungu nifuza ni umuhungu ari responsable juste umuhungu ari responsable nyine ivyo gusa nivyo uba wumva wifuza n'ibindi ni byinshi ariko uri responsable ni sawa muri make umuhungu wumva ari responsable atambutse yereko aya sense biravana sikuvuze kandi biravanura je sinaje kubabwira ngo baritambutse nakubwiye ko umuhungu numva dushaka kubakana yego agomba kuba ari responsable ariko ntawe naje gusaba urakoze cyane bafana bacu bakiriya bacu mugende mukore subscribe share comment mukande kuri ka gakengeri kandi musimbukire no kwa Umutoni official naho ubutaha akaryoshe tigahora mu itama